kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Natumpungan nyo mo't timayat a presyo ha. Sigurado at akelma, tinapaglakwan nyo itinatangyaw dyan eh. Sakto laang Venus, apay ka de. Ay, amangan ko nakno, kaya't yung agatangan ti dagak, ijay amyanan. Ilakom ka de. Ay nawaw, kaibagbagak laang. Apay nga ilakom ngay. Ta saan kumutlaangan ang maasikasaw. Nagado, di pa ka kumikumak. Mayat ka. Mayat nga agpay suday ta, nga makasaritak nga umuna nila kay ko. Ibagamkin nila kay mo, tagatangan nyo kitdain. Tapno saan kayo nga agabang. Wun, pagsaritaan mi pay anaimbag, iti kasta awan ti parikot. Ibagam to kanyak ano anya ti mapagsaritaan nyo. Iti kasta, kat amok no ilakok iti sabale. Wano i-reserve ko para kada kayaw. 300,000 laang dayjay. Ibagak adagos kang kano anyamat ti makuna nila kay ko. Narigat mo ngamin no syakla ang ti agdesisyon. Ay, wan mo't kit di nasa isayaan no pagsaritaan nyo. Tapno sigurado. Ilakla ko ni Venus ti dagana lakay. Asino a Venus? Ni Venus aputot ni Tata Milyo Anya adaga tilakla ko na. Titaga na ijalaon, wano? Ti dagana iji amyanan lakay. Mano ti panglako na ngay. 300,000 kanumat. Ay nawaw, mayatan ano kasta bangay? Anya ti makunam ngay. Gatangan ta ka din. Interesado Yung saan tamo takabisado, na anya ti proseso nga ramitan ta bakit? Agpatulong takin ni Venus alakay. Saan na nga talukwan da tao? Saan mo't siguro? Kalugaran tayo mat ni Venus. Imposible ano maaramid na payla ang timang loko kadata. Sige, ibagamkan ko na agatangan ta ti dagang ilaklako na. Okay lakay. I-message ko to tapno saan na nga ilako iti sa bale. Nakapagsarita kamin kinila kay ko. Kat anyat plano yung ay. Gatangan nyo ka di, wano niya. Wan, gatangan may. Ngam isurom dagiti rumbang nga aramidan mi ata saan mi akabisado. Kano nga raw da maitad yung ay tibayad yo. Agteksakto kang kano. Ay, nawaw! Asap takasapulak mo ti kwarta ita. Wan, itad mi matkid di adagos. Basta isurom to dagiti rumbang nga aramidan may. Ta saan kami asigurado iti proseso. Mabalin lang tamat. Tulungan kayo aging gana ama i-transfer ti titulo ti daga itinagan nyo. Agyaman naklaunay. Ano sa nga orayan ti bayad mi Di ka madanagan, ta sure buyer kami mat. Ila kumbat gaya man ti dagam ija amyanan, Venus, anak ko. Untatang, da Janet kan Fernan nga agasawa tinang ipa-reserve. Ay, kita Uy nawaw, ada kwarta da gijay tatang. Makabayad da kanyak. Tatsimamba da kat nga raw. sana kasta ti kayat ko asawan. Anya nga raw tatang? Kita taamangan no biktima amat da kita agasawa. Ni tatang mo! Ay, amok to galim anak ko. Nang rona pa'y no kwarta ti pagsasaritaan. Ni tatang mo! Aramidam no anya ti maiparbang. Ta saan kamutan nga ubeng. Amom ti husto kan saan, anak ko. Medyo nalawam at gayam tilaklako ni Venus. Wan mat nga min lakay. Mabalin amamulaan ni itinateng day jay bakit. Inayon tanto amulaan no kwa. Bayadan tapay alakay. Kaanong agpasentro ka? Inton umay abulan pa'y Ay nawaw. Kasanungay makabayad ta. Agsingsingiran ni Venus. Kasapulan na kanungamin ti kwarta. No nawaya ka, mabaling agpasintro ka bakit. Iruwar mo ti kwarta pagbayad ta. Agpasentro ak nga rod ita. Amang ano saan ta ang makabayad kat ilako kit din ni Venus iti sa bale. No matuloy ka ita, gumatang kan tumutlang ita abastuta bakit. Day talaang.
Kan may salata si Milya pa'y gayam. Ilistak laangan, tamangan lumalipatam. Nasaysaya at pay lakay. Panawan ka pa'y nga rot, taag sagana akmatan. Sigurado apila manan ije paradaan. Sigurado ka kade, kumpleto da ito'y. Wen, Awan ti peke. awan. Nasaya at mo't nga rin no kasta. Kaano nga ilakad tayo ti papeles ti daga aginatang mingay? Ay nasya kung ti makaammo amang ilakad. Sigurado ka kaday. Un, ang agnayon kayo iti 100,000 para iti processing. Ay nawaw, dakkulan ti 100,000. When taadumot nga rin tinaska na mabayadan no agilakad tayo iti titulo. Saan ka di amabalin, ada kami latan ti mangilakad? Isurum laangan dagiti rumbang aramiden may. Ala, saan amabalin Siyak ti mangilakad. Siyakit nga rin tinangilako kada kayo. Mabiit man laang. Ay na wow, saan amabalin nga ibabawin ti 300,000 tanalpasin ti Dilta. Anya? Kumusta ngay? Mabalin ang mailakad ti titulo ti daga ginatang ta, bakit? Kasla sa bali mat ti aramiden ni Venus lakay. Anya? Ti malagip ko idigim matang da kasinsin Frances kat ada ti deed of sale ako nada. Nagpasurbida pa'y idi. Anya timbaga ni Venus kan kaya. Awan pulos ti inted na dokumento kanyak lakay. Nadakamat na pa'y agnayon ta iti 100,000. Ta iso ti mangi transfer iti titulo ti daga iti naganta. Ay no, nagdakkel mo ti 100,000 adaw dawatan na. Apay, saan ang mabalin asikawan no siyaklatan ti mangilakad? Iso kano ti mangilakad ta iso ti sailor lakay. Ay, amangan mo't nuluklok wanda tanday ja tao. Kastamot lang ti atap ko. Nasken nga agsaludsud ta kadagiti amamuta. Medyo agdwa-dwa akmet ngaminan. Ti kwartangay. Inala na atas an kanumot amabalin nga ibabawik. Tanalpasan ti saritaan. Ada ginatang yu adaga iti napalabas atawon anya nanason niya. At tangag paiso. Apay ka de. Mabalin ka di at ibayar ti mangilakad iti papeles nana. No, ti titulo, ti kayat mo asawan wan. Mabalin at ibayar, ti mangilakad. Kastoy ngamin nana. Ginatang mi ti daga ni Venus ije amyanan. 300,000 ti binayadan mi. Kay, Ti kayat na, mangtad kami iti 100,000, ta iso ti mangilakad kadagiti rumbeng a mailakad. ay no, wow. Dakil mo na, 100,000 na daw dawatin na. Nakabayad kayo ka din. Nabayadan ng ti daga, ngam saan kami pa'y anangtad iti 100,000, takurang ti budget, nana. Nagparamid kayo, iti deed of sale. Awan pa'y, nana. Ay na, wow. Apay ngawan pa'y lang. Kunamay ta nakabayag kayo. Ni Venus kanumot ti makaam mo, nana. Ay. Sabay dakil ti 100,000 na singirin naman ay. Day tangaro ti pagparikutan mi kinilakay ko, nana. Saan nakasta ti husto a proseso, nakaw. Kas bayar, mabalin mo lang nga da kayo ti mangilakad iti papilis ti daga aginatang yaw. Iti kasta, kat sigurado nga adda ti malpas kan makatipid kayaw. Mabalin mo gayam ti kasta. Mabalin mo nga man. I-refer ka iti kabagyak nga abogado. Agpatulong kayo kan kuhada. Tapno masurot ti ustaw a proseso. Narigat nulukwenda kayo dayjay abinaws. Hello! Okay. Anya ti plano yo? Tapno marugyak kumamutan ti mangilakad iti titulo ti daga aginatang yo. Da kamin ti mangilakad iti titulo. Agpaaramid tay laangan iti deed of sale. Ada nakasarita mi nga abogado kat kasapulan kano ti deed of sale. Ha? Ada kwartayo a pagbayad yo iti abogado aya? Awan, ngam ada ti in-refer ni Nana Sonia kabagyan na. Anya? Itix kunto kang kano mawayaan ti kabagyan ni Nana Sonia. Tapno maisagana dagiti kasapulan may. Awan pa'y ngamin na aramid a deed of sale kat. Ala, adak lang arudin amang ilakad. Saan mi akabailan abayadan ti daw-dawatom. Iso ada kami latan ti mga ramid. Iti kastak at makatipid kami. Makaungot-mutan bakit? Wan nga rod.
Ag-aasam ngay ngamin ti 100,000 adaw dawatan na. Daklakit di ti komisyon na no agbayad ta. Iso akayat na nga isunti mga ramid. Kasano kuma? Kat awan mo't pagbayad takin kwa na. Day tamot ti di na mapanunot lakay. Tila ang pagkukwartaan na ti pampanunutan na. Naku nampay. Kunaklakit di no mapagtalkan day di a babae. Siyempre, nakakita iti kwarta bakal. Narigat nga agtalak iti sabali a tao. Nang runa no kwarta ti saritaan. Tadalat ta dagiti manang gundaway. Gaputa saan ta kabisado ti proseso. Naimbaglangan tada ni Nana Sonia anang i-refer ka tata. Naawan ni Nana Sonia, awan na. Lukluk wanda tagaya mo na Venus. Italaang manoy na nakita ka, kabsat. Adumat nga ben, di pa ka kumikumak no kwa. Ay, among ka day, tinaramid ni Venus. Ha? Adamanan, ti gungundawayan na pada na tao. Anyat kayat mo asawan, kapsat. Pagkukwartaan na, da Janet kan Fernan. Anya? Wain, gaputa saan nakabisado ti agasawa, ti rumbang nga ramidan da. Gundawayan na mutunida. Ipilit na ka na, nga iso ti mangilakad iti papilis ti daga. Agam, naskain nga agbayad da iti 100,000 kinkwana. Anya? Agasam nga iti 100,000? Day tangarod kay kabsat. Awan ka no pa iti deed of sale na aramid. Iso nga in-refer ko da Janet iti kabagyan may nga abogado. Kasi da mainumaluko da. Oo na yan da Venus. Nukorta ti saritaan. Maramit na ti mangloko iti pada na tao. Awanan konsensya da iti babae. Pudno ka da sing-singiran da kayo ni Venus iti 100,000, Fernan. Tata. Anya? Ti kayat na ngamin, kit iso ti mangilakad iti titulot ti daga aginatang mi, tata. Ay nawaw, anyan na dya tao. Dakkel ngamin ti kupit na nagbayad kami iti 100,000 kan kwa na, tata. Talagang aramidan na ti amin para iti kwarta. Da kami man, nagtalog kami kan kwa na. Dati amo may kat matulungan na kami, tata. Ti mi amo, kat plano na naggayam ang timang loko kada kami. Dadailam ma, ti panagtalog ti pada matao kang kabinos. Apay man ang tatang? Ay no, agindid amo ka pa ilang. Agraman da Janet kan Fernal nga gasawa, lukumpay. Ay, saan mo't nga rod ang natuloy? Tanakibiyang mo't da jay asom niya. Naimbag man ta makaturog ka pa ilang, iti kastangar aramidam. Ano tatang? Saan mo't nga illegal da jay? Anyasan nga illegal mat nga bagbagam dita. Nakababayin mat arami na kas Venus. Ay, jak ang bukada kayo tatang. Gaputasan da nga mo taramidan da. Lukum mat ta nila. Ay natatang, awan ti maloko no awan ti agpaloko. Ay! Awang din babain mo ang mga arami di tikasta. Napnapanan ti konsensyam. Kontrabida kayo mo niya, nana. Ha? Siya kaday ti kasarsaritam. Asino kumapay ti dadduma? Kadda tayo lang matitao dito eh. Ay, jak magustuhan ti kastata basti dila ma. Saan kayo ang makangeg? No saan kayo ang manakibiyang? No ti 100,000 na daw-dawatom ti makagapaw. May salang ti may bagakin ka. Inaramid ko no anya ti may parbag. Amo ka? Ti kayat yu kadda kayo laeng ti adda kwartana. Iso adadailin dakmeten. Ay, panunutag. Noon niya ti kayat mo panunutag. Basta siya, amaw ka na dalos ti konsensya. Sana kasi ti daduma di nga awadan konsensya. Agyaman aklaunay ta nakaumay ka Venus. Una, nag-text mo tinalaing nga abogado yung kanya. Gaputa kayat mi amalpasan da ito'y aparikot. Imbagak lang nga rude na siyak ti makaamo. Nangala kayo pa ilang iti abogado? Saan mi akabailan nga ito't ti kwarta daw-dawatan nyo kada kami? Saan nyo akabailan? Ngam kabailan nyo mo't gayam ti mangala iti abogado.
Kinapudno na, libre la ang ti serbisyo ti abogado akabagyan ni Nana Sonia. Taam mo na nga awan kwartami. Ay, makapadismaya kayo, mat. Sayang laang ti banog ko kada kayo. Anya? Kumusta mo itong titaga? Aginatang yaw, Fernan. On process pa lang, nana. Naimbag man, na nagpakita ni Venus kada kayo. Wala na. Mabutang lagi di dayjay. Agyaman kami launay titulong yung kada kami Mawanan yaman na, nakaw. Narigat egbaling ignorante, nana. Ay, talaga nga dadagiti tattao nga wanan ni ti konsensya. Amo lang nga rodan ti kasasaad ti may sa tao. Marami da pay lang mo ti manglukaw kada kwada. Wen nga rod, nana. Lesson learned mo't kid di kada kami dito ang napasama. Ay, wait. Inton sumarunaw. No, saan yung nga amo ti aramidin nyo? Agsaludsud kayo, iti sa bali at tao. Iti kasta ka matulungan da kayo. Wine. Nalpasan lakay. Nai-transfer ka din, bakit? Wan lakay. Inikam ka di ti kabagyan ni Nana Sonia iti kungkunana? Saan pa'y? Nay, abi nga ura imbaga na alibre laeng kat inikam na ta kuma. Saan pa'y takayat ka makasarita sakbay nga itid ko ti kwarta lakay. Manuti itid takan kwa na ngay. Mabalin siguro ti 10,000 bakit? Nakatipid tamot ure kas kasanaw. Mabalinan lakay. At least, saan nga imabot iti 100,000 tinagastos ta? Wen nga ron, nakatipid dalat ta. No sa anak ang nagsaludsud kin Nana Sonia, ang mga nunaluko tamateng. Naku nampay bakit? Pagadalan ta ti kastoy ang napasama. Tainton sa maruno, ditan agbalin nga ignorante. Wan lakay. Agsaludsud ta, iti kasta, ammo tater aramiden ta. Lima mas laang ni Sonia, kastamot ang ti reaksyon mo. Takagurgurak launay da dya bakit tatang. Ay sus, ag-move on ka, anak ko. Ay nawaw! Kasano kumaa maka-move on ak ngay tatang? Naa, Imbis nga dakwartak ita. Awanan ta dinadaol na mo ti plano. tinulungan na laang da Janet kin Fernan. Maiparbang nga rod ang makibiyang da dya bakit tatang? Tidaamag ko, kada Janet ka no, ti masidag kin kwa na. Ay uray pa eh. Amo na nga rod siyak ti kinasarita da Janet. Unay ka na, anak ko. Ikalintig ang pailang ngamin ti bidot nga ramen mo. Awanan na. Asino tagtalag ka no, kasta ka lang. Kwarta day jay tatang. Ribo ti saritaan. Di kagpanipon iti kwarta, anak ko. Di mo ipalumos ngagbasol ka para lang iti kwarta. Aramidam na niya ti maiparbang para iti pagsayaatan. Kan, pagsayaatan mo't laang ti padam a tao, anak ko. Ay nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. No adasaan da nga ammo, isurum ti kasayaatan nga aramiden da. Agbiag ka analintag kan nasingpet, tapno addatal na kan kapya iti puso kan panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya
Anyat umay mo gatangan, Raymond. Sa anak agumatang kapsat. Anya ay nga rod. Lakwan kay tilako. Ah? Anya ti ila kong kanyak ngay. Patatas kin karots kapsat. Ayan ti patatas ken karots ala kong ngay. Adto yo. Oh. Agpili ka laeng no anya tiket mo. Ay na wow. Nakadumot kan dayta. At dapay nabati ti tricycle ko ah. Manwa kilo ti katang maya. Naggapuan ti natang nga ilaklakom ngay. Ay ko ang kapsat. Mula ti kasinsin ko. Tutulong lang nga gila ako. Tapno maibos na dagos. O sige, gumatang kan kapsat. Nalakalang 50 per kilo. Ikanak man nga rod iti 10 a kilo a patatas kan 5 kilos a karots. Ay na, agyaman ang launay kapsat ha. Naksayan mo't langin. Mabid lang, tamangi kilo ak kapsat. At ayun sangpot ko akarots kan patatas, grasya. Bakit? Ay na, wow! Nagapuan ti karots kan patatas nga ilakay. Ni bakit may? Siyempre, ginatang ko ah. Ijay? Ijay sentro ah, sa dino kumapay. Ay, sagmamanungay ti patatas kan karots ita. Nalakalaeng bakit? Di mo salut-suren umano. Anya? Awatem kit din tinsangpet ko. Isubay mat nga bastuta iti manungal daw. Sigurado ka aginatang mo dayta, ah? Wen bakit? Sikakit di mo eh. Ay, wala. Tama nga no, jak mo't amo ka. Saan adakes tinagtaudan da kita natin? Sikakit di mo. Imbes ang maragsakan ka, tatayin sangpet ko nga bastuta. Saan? At tuyen tikat gatangan nyo, Nana Delia. Ay, agyaman ako na ay Juliet na kong. Awan anyaman na, Nana. Aywan gayam. Amangan kunak no kayat yu ti karots kan patatas, Nana. Ay, nagapuan ti patatas kan karots mo na kong. Ginatang ko kini Raymond idi kalman. Ay, nawaw. Nangalaan na ngayon ti patatas kan karots ala ko na. Kaawam mo garden na. Tinaibaga na kanya kat mula kano ti kasinsin na, Nana. Anya ngay. Mayat kayo kadita mangisuputak iti-itid ko kada kayo? Ay, alaman nga ron na ko. Ikan na ko ray basit laeng. Agtugaw kayo pa'y biit na mangisuputak, Nana. Kumusta nga'y tinapanam lakay? Nakasaritam ni Alan no sagmamano ti kamatis ita. Awan manan, bakit? Ay, yawaw. Apay nga awan madain. Karkaro alimma ka te kamatis. Ay, kasanong nga rodon day tangay. Sapay mabalin na maburas ti natuma. Magastusan talaang no ipaw ita bakit? Dangina ti plate no ipaw ita iti jeep. 3 pesos per kilo. Purasan talatan sayang day jay lakay. At anun tamat ngay? Malugi ta no ipaw ita pailaang. Saan ta nga ipaw lakay? Itid ta kadagiti kalugaran tayaw no kaya da. Ewan anya. Isupay mo't atulong ta kadakwada. Una, isulatan ti panunutan ta. Sayang mo nga may no, baybayan ta. Kan anya ta mo ta ngay, amangan no, adang uminaan ti kamates. Ala, mangan tangaruden. Taagburas ta iti kamates. Bakit? Ay, sumurot ka nga ro di kusina. Itay pa yan nakaluto ak. Ay, makabannog ti agbiyahe. Nalpasen ti ilaklakad mo a papeles? Nalpasin lakay. Nasayat man nga ron no kasta. Aywan kayam. Ada ka numot ipadpadawat danana Delia kun Tata Fredo a kamates. Ay nawa, asino tinakadamagang bakit? Naibaga ni Mari Yuli kanyak itay limabasak iti ayanda lakay. At dapay nga ta, Adu ka numait. mapanak man nga ron bakit? Mapankalatang, di mo man sobraan ti dawatem. Tilaang kabailan ta nga ibusen. Tapno saan asayang. Kan tapno adamot maramanan dagiti daduma akalugaran tayo. Uwan bakit? Inakon, tanarigat ti may busan. Nangan ka ka din? Sa anak pa yung mabisin. Sige, inakon, narigat nga ta ti may busan. Libre ko naman. Ay, sige, agan anad ka lakay. Alagon tinabada kamatis, tata.
Sige lang, Raymond. Takamatis iti malikudan nyo ay. Saan nyo nga ipadawat na kita? May padawat ba taag? Alaag nga rin, tata. Nagadumatan. Kabalan nyo ka di nga ibusan. Nayon ako na. Tapno agdamot galas ko nga may tata. Oh, di kayo matanagan. Tasan amasayang dagita kamatis, tata. Tinaduma. Ipadawat ko kadagiti karuba mi. Tapno saanin amasapol nga umay dabay dito yan nyo. Nasaya at ano ipadawat mo kadagiti karuba yo? Tiyaday ti gardin nyo nga tata. Saan nyo nga ipaburas dagitay? Ha? Ay, burasan minto malain. Saan pa nga ita? Saan mi nga ipadawat? Tabarang addang uminaan ti kamatis. No, daman libren, tata. Umayak man ang dumawat, At tuyan ti kamatis ang dinawat ko, bakit? Ay na wow! Nagadumot tinday ta kamatis na kay. At dapay na bati iti tricycle ko, Wala, nagadun. Kabailam nga ibusan day ta aya? Saan? Nga magdaplanok ka na kita kamatis, bakit? Ay, pangaasim Di ka agar-aramid iti pakaibabay ng talakay. Amangan mo't no planom ti mangilako kadagita. Nay, saan, bakit? Anya ngay nga rod. Itad ko kadagiti kalugaran tayo. Tinaduma, ipadawat ko no da pasayro. Agpasada ka nga rod dita. Uwan bakit? Sayang ti mapasada ako no sa anak nga agpasada. At dapay na bati a kamatis yun, Nana Delia? Ay, day lang Juliet na kong. Naibus magayam adagos, Nana. Adumot itay lima basak. Tado ti dinawat ni Raymond. Kastagayam, Nana. Wan, ti ko na ni Tatam Frido, kat ipadawat na kanumot iti sa balay. Nasaya at ano kasta ti kapanunutan na, Nana? Ala akong tanabati a kamatis. Sige. Alam lata na kong. Bayad ko, Nana. Ay, nawaw. Apay ngagbayad ka ka libre day tanak kong. Saan amabalin, Nana? Amok nga adamot gastos yo, iso nga awatan nyo kumatibayad ko. Suburati kwarta, ngayaw-awat mo na kong. Nalakati ka bati sita. Ninanamot, rumbang laang nga agbayad ata ilakok tidaduma. Tidaduma, itad ko kadagiti kabagyan me. Ay, agyaman ako na kong. Naimbag lang ay gatang mimot kan ni Tata Mafrido iti bagas may. Ay na wow, ni Raymond akalugaran mi dayjay Kamatis! Kamatis yun dito, Nalakalaan, kakabsat! Kamatis! Gumata kayo! No kasta, ilakla ko na ti kamatis adinawat na kadanana Delia. Kamatis yun, madam! Mabiit man laang taasit gak ti loko. Adda ka maggayam dito'y sentro, Raymond. Juliet? Anya ti aramidam, ilaklakom ti kamatis adinawat mo kadanana. Tangiwat mo man. Tiimbagam kanukat. Noan niya tinakitam. Paguli magkalatan. Saan ang masapol ang pakibyangat ni diskarte ti bata matao, Pananggundaway ti kastangar aramidam. Agtalakan. Kita ang amadam at ipanaglakok. Distrubon nagpailangan. Adaman sa ludsudak kada kayo, Tata Fredo. Anya na ita, Juliet na kong. Binayadan ka din ni Raymond ti kamatis adinawat na kada kayo? Saan na kong? Ipadawat na kano kadagiti karuba da. Kat no nakitak iji sentro itay tata. Ha? Ilakla ko na ti kamatis adinawat na kada kayo. Anya? Day tatipudno, tata. Saan matakas tatimbaga na kanyakat? Saan adakas no ilako na? Tidakas kat inulbudan da kayo tapno laang makalibre. Ay sos, jak mo akas tagayam ti plano na. Inton sumaro nung agapit kayo, ilako yulatan, tata. Saan nyo nga ipadawat, tani? Adu dagiti man ang gundaway at tao. Okay, kumusta nga ilakay? Mayat bakit? Mayat. Napaibos mo ti kamati sa lakom? Ay nawaw, kamati sa lako. Di ka man agin didiam mo si ka Raymond. Awan mo't mula ta kamatis bakit?
Nakita da ka ni Juliet a kalugaran tayo. Ilaklakom ka no ti kamatis a dinawat mo kada Tata Fredo. Ha? Ano kasta? Nag-istorya dahi dya babae? Naimbag kumamot ano binayadam tinalam a kamatis da Tata Fredo. San mo't nga rod? Imbagam ka nung ipadawat mo kadagiti kalugaran tayo. Ay, kuha, bakit? Ay. Mangibabain kamot unay lakay. Di ka katiagungot, bakit? Dahi dya laangon ka mo ka pamuspusan. Tapos na daigatang ta itilamutan ta. Inton sumaruno, agbayad ka no ilakom ti dawdawatem. San anasaya at nga agululbud ka kunak manen. La, itad mo ti dadumaan na paglakwam kada Tata Fredo ken Nana Delia. Apay kumangay. Ay nawaw, talaga ka diyan na puskol ti rupang? Saan ka mabain ana ibisto ti aramid mo, Anya ti kagaram, grasya, nakong. Ay, bayada ko mati kamatis a dinawat nila kay ko, Nana. Ha? Naamuhak nga inla ko nagayam ti dinawat na. Iso nga, itad mi ati para kada kayo, Nana. Ay, nalaing nga raw ngagdiskarte nila kay mo, no kasta na kang. Nalaing nga agpaiso, Nana. Ang dagas matiwagas na. Nagulbud pa'y kada kayo. Mabayin lang siguro ang mga diritsaw. Ay, bayadak latan, Nana. Isupay nga igatang yung iti masapsapul yo. Manaw ay ati na paglakwan na. Amangan mo't no. Di kay madanagan. Taad ati nabatikan ko, Nana. At dalat tamot gunggunana. Agiyaman nakno kasta na ko. Ibagam ko nila kay mo. No kayat nati mangilako, umaylang dito'y balay. Basta pagbayadan nyo tapno saan mairuam, Nana. Nasken nga agbayad, tapang negosyo na ket nga rod, tinateng adaw-dawaten na. Maruam no ipadawat yu laeng, ket pagkukwartaan na mo't, Nana. Talaga gayam nga awan manaknakam mo, Raymond. Apay man rin bakit? Basaam daytoy, daytoy in-post day ti Facebook. Anya dahi tayo? Kita ano anya? Ha? Ano? Siyak mo dahi ta? Sika ngagpaiso. Oray kinuveran data rupam ket ne madlaw asika dayta. Ay, nawaw. Apay mat nga impusdak. Ta ipilit mo ka no ti kayat mo. Sika lang nga rodon ti dumaw dawat. Anya? May sa abaglaeng kumati mabalin nga alaem iti libre anateng nga itida. Ang inpilit mo kanu tinangala iti 10 abag. Ibakan ko iti baboy ko kun kunam kanupay. Kadawang mo't baboy ataraken mo. Anya? Nang ipanam iti nateng adinawat mo. Inla akong mananan niya. Ay, kuha, bakit? Di ka makarik na iti konsensya iti kastang aramidam, ha? Nangagaw ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Pudno ka day nga ada nang i-post ka ni Raymond, Juliet na kong. Pudno na Delia. Ay, anya nga'y tinaramid na. Ada ka no libre anateng nga iwarwaras da dita kabangibang a barangay. 1 bag per person kano, ngam ipilit ni Raymond ti kayat na. Isu kano pa'y ti makaungot. Anya? Nangala kano iti 10 abag, Nana. Ay, nawaw. Nagadumot tinday ta. Ipakan na kano iti baboy da. Ha? Aday, amot tarakan da, baboy. Awan sabay. Awan, Nana. Agar aramid lang day jay iti rason na. Talaga manang gundaway. Amo kung ti may papan iti day kaabanag, bakit? Namumugayam. Sana na masapon nga istorya akin ka. Wan, bakit? Naibabain ka nung arod ni Raymond. Nga puskol ro palat ta kanumay. No apay ngamin akasta ter aramiden na. Saan mo't adakas? No ibaga na latan ti pudno. No ibaga na nga ilako na ti dawdawatan na. Tapno saan kumaan nakababain. Dayta nga road. Sana dakas no ilako na. Ti dakas kat agulbud pa'y lang may. Di na panunutay na mabisto mo lang taadaw. Ti makakit-kita iti araramidon na.
Pakabasbasulan na lang tikas tangar aramidin na. Pakabasbasulan kan pakaibabainan kunam Yak magustuhan tikas tapan ang kitam kanya ka, sigado ulit. Ay nawaw, apay nga agungot ka ngay. Wen takas ladda kayat mo asawen. Lumabas lang ti tao. Apay nga agungot ka kat awan mat insawang ko adakas. Kitkitaan ka laang mat. Awan, ngam amuklatan nga daw ti kayat asawen tikas tapan ang kitam kanya. Agpapada kayo kadagiti marites sa kalugaran tayo. Anya? Agin ti damu ka pa ilang ngamin dita. No napudot ti ulom saan akom kumpurmi ti apapaam. Agkontrol ka. Unamlan sino ka man? No lumabas ka laang. Saan kat akasta akas lag birbiro ka iti apa. Kagurak man ti kasta. Unamlan sino ka man ta perpekto. No kastamat lang gayam. Di kan magmag na iti paraangan me. Mapay dayjay. Napudot mo ti ulo ni Raymond ita. Jakman amo kang kuana nana. Ay, amangan mo't no adanay sawang mawa di na nagustuhan na kaong. Awan mo't nana. Nagululi makaklaang mat itay. Ngam isuti kalat nga agungungot. Anya? Saan mo't siguro adakas no kitaak. Taparaangan mi matidalan da. Ay, day talaan. Di makagapaw. Wo nana. Jakman amo iti dayji a tao. Epekto siguro. Dagiti istorya may papankin kwa na Nagbain mutan. Ta sensitibo ka nga raw. Wan ngam sobra mat ti kasjay nana. Awan ar-aramiden ti tao ken kuana ngam kasdekit din ti panagsasauna. Di mo lang tanikas kasaw na ka. Napabainan laki di dayjay. Basol na matla ang ano apay an napabainan nana. Napudot law na iti darak kadagita akalugaran. Apay matlakay. Una, takas jemot nga ruti pa nagkita da kanya. Ay nawa? Ay, di ka maawatan lakay. Madlaw nga da kayat da sawan. Anya? Unamlan asino da perpekto. Kasla saan da ngagkamkamali. Apay, ada ka diin sawang daadakis ken ka. Awan mo't kid Oh, awa mo lagayam. Apay napudo ti ulong kadakwada. Wena, tamati nga ruti pa nagkita da kanyak bakit. Lakay, no awan ti dakas nga inbagada, di mo ikan iti dakas a kaipapanan ti makitkitam. Ay apo, sensitibo ka launay. Kabasol mo mait no apay na i-post ka iti Facebook. At damatrik na kamasaksaktan. Wen, amok dayta tamin tayo, ket adarik na nalakay. Tikam malimlaeng ngamin, ket nagbalin ka nga ulbod. Ay, ket aklunam nagbitud ka, ken agbalbaliw ka ngaminin. Makapaasar mo't ngamin. Amom lakay, nasayaat, no ti may sa tao, ket nadiskarte. Tidakas na laeng ngamin, ket no adda tinayon na akalukwan. Kas kumay tinaramid mo, nagulbud ka lakay. Dakas, tikas jay. Ay nawaw! Di ka agulbud tapno makaganansya ka. No dumawat ka, ibagam ti pudno a pangusaram. Ngamin, awan ti patag wenno serbi ti kwarta no pan nakadadaal met ti panagtalek ti kasukat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite.
awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda 50 pesos mo dita, baldo lakay. Anwam ti 50 pesos, Paulita. Inayon ko iti plite, tagpasintruak. Mapan ko alaan ti pau iti anak ta a professional. Ada nag-textin ka. Adda, ay manungaminan ti plite ita. Ngiminan samag, tangimina mo ti kruda. 45 pesos rata. Ngumno kayat mo anayunan, 65 pesos ti itidbaw. Day talatan 65 pesos. Kasi dagiti drivers nga apektado. Madalakit ti kwartam, apay kit di nasaan. Tulong mo mutin ka nakwada. Ay nawaw, siyempre Nasaya at day tabakat. Agtitinulong tayo ita apanawan ti krisis. Nayunam nga raw to'y 15 pesos ka. Adda kwarta iti bulsa tinangisit a jacket ko. Mga lakalatan dita. Suplem, chess ka ading ko. Agyamanak man ang melody. Apay ngamin nga alaang pailaang ti suplim a 5 pesos. Ha? Amoyo ang imina ti krudaw. Di kay pa'y makariknamag. Ay, kwa ngamin, Nana Paulita. Tilaang bagiyog ti pampanunutin yaw. Amoyo nga apektado dagiti driver nga paspasada. Ay nawaw, saan kumamot akas ta ti panagsasauyo iti ubing na Ana Paulita? Estudyante pa ilaang ni Cheska. Nagatad ti 5 pesos iti kaskin kwa na a working student. May saka melody. Kanunungam ngamin ti aramid akasta. Tinapatag kat binayadan na ti husto aplete na nana. Ayaw na yan ti kasta kapanunutan ti tao. Bastos na dya ang melody. Ay nawaw, anya ti basol ni Melody king kaaya. Nagturod asumong sungbat na dya ang babae. Awan respeto na iti bakit akas kanya. Amangan ba't no si kangamin ti kamali? Anya kumangay ti kamali iti insawang ko. Pudno mag akaasi dagiti drivers ita. Saan adakas nunay nayunan tayo ti itod tayo apamasahe? Adamot puntong bakit? Adamat nga men. Angam no saan da kabailan ti mangtod iti sobra, saan mo ida apilitan? Tinapatag kat bayadan da iti husto ti plate da. Ay, talaga laang ama naging bubukod dagita at tao. Tilaang bagida ti pampanunutan da. Ay, nawaw. Kontrabida day di abakit. Sino abakay? Day di Ana Paulita Anyat na pasama kaya? Imbabain nakit din ni Cheska itay. Ay nawaw, anyat gapuna ayin babain na jay ubeng. Wan ata inala ni Cheska ti 5 pesos a suplina. Day talaan. Amuyo ang imina ti krudo. Di kayo pa'y makariknamat kung kunanakit di iti jeep itay. Uray lang napabainan ti ubing. No binayadan mo ni Cheska ti plate na, awan dakis na dita. Saan mo't anasken amangtod iti sobra no talagang awan. Iso asa anak a nakapagtepal itay kat nasong batak kit din day di abakit. Husto lang tinaramin mo bakit? Kaasi mo't di ubing ang maibabay. Saan nga agpampanunot day di abakit lakay? Adda akon man ang melody. Agtugaw kapay cheskading ko. Agkapi kapay. Madamdaman ton manang. Nabsugak pa'y laang. Ay nawaw, sigurado ka kade. Un manang. Nanganak sakbay nga imaya. Anya nga minan ti patrabahong kanyak manang. Tulungan nak nga agdalos ading ko. Adda mausar atols manang. Adamat kit de. O sige, irwar mo nga rudan. Tarugyakon ti agdalos manang melody. Ay nawaw, aginana ka pa'y Di ka agapura, tanasapa kamat nga imay. Tidamag ko kat estudyante ka no ti pinagsasawam idinaminsan. Isuan nagapa kayo kin ni Melody, bakit? Wan, ni Cheska. Estudyante mo't gayam nga main. Amangan no talaga nga awan kwartana. Iso nga inala na latan ti 5 pesos a suplina. Para 5 pesos lang. Nukas ken Cheska, a working student. Napatag ti 5 pesos, bakit?
Manuma lang daya tulong na kadagiti drivers nga eh. Amin tayo kat apektado. Apay ay apagpupudutam ti padam a pasahero. Oh, ibagbagak lang tipod no. Anya ko maita no estudyante ni Cheska. Ay nawaw, kasla di mo ammo ti pagdaldalanan ti may sa working student. No sika kat kabailam ti mangtid iti sobra, mangtid kalata bakit? Sana masapul nga ibabayin mo ti pada matao. Ay, diya mo kada kayaw. Concern ka, karagiti drivers. Ngam one-sided ka mat. Di mo makita ti rigad na kiti commuters, ang marigrigatan mat iti biyagda. Agrubuata kon melody bakit? Agpasada ka kadiita ron, lakay? Wen, isupay no da mapasada. Kita am ti singsingiram aplete Wen bakit? Amok dayta. No estudyante nga kan kadagiti kalugaran tayo ang marigrigat. Ay kat itid ko ti suplida, bakit? Singirik ti husto lang nga plete. Very good, lakay. Di bale, tadalat tamod dagiti pasahero amang itid ititik, bakit? Wen give and take ako nada. Tinapatag kat binayadan dati husto aplete. No adda ti pasobra ay kat pagyamanan tayo Apay ngamin nga itid mo ti supply, Ronel. Wen ata ka asimot lang dagiti pasahero na napaulita. Ay nawaw, ngimi na lang arudan ti krudo. Kasta talaga na. Give and take. At dadagiti pasahero sobra itid da plete. Kasjay ti may parbeng. At damod dagiti pasahero nga eksakto lang ti itid da plete. Ngam mawata, nang runa dagiti estudyante kan dagiti pada amarigriga. Ayawan, ano kasta? Apay adi mo aramiden ti kas iti aramiden ti padam a drivers. 65 pesos mag ti singiram. Nana, voluntary day jay. Sa bagay, adakan ka na ita. Saan mo't asyak ti malugay no bilang man? Agkapi ka pa'y aron ay lakay. Agyaman aklaunay bakit? Kat, kumusta mo't ti panagpasadam? Kasi ta po. At dalatamot na urno nga basit, bakit? Nasaya at ano kasta? Isupay agastusan tayo. Wan bakit? Nang runakit at dadagiti pasaheros asobra ti inted da bayad. Nasaya at kangamin a tao. Iso ama asyan damat kang ka. Sigo day ta bakit? Iso ano agpasada ka? Di ka agungunget lakay. Di mo ungong tandagiti pasaheros mo. No napudot ti ulom, di mo ipakita kadakwada. Tano kasta ti aramidem, imbes amang tedda iti sobra kang ka, ang mga numadismayada. Pudno launay deta bakit? Oresyak mo ta. Maayatanak amang ted iti sobra no naanos ka na sing puti driver. Ngam no agong unget. Di ta amon. Adda ka numanan imbabain mo a pasahero itay. Tol-tolongak lang dagiti drivers tayo. Kontrabida ka ba't? Nalalaing ka pa yung nagiti driver. Mabain la amang ibaga dagi jay lakay. Iso asya kun ti mga aramid para kadakwada. Talaga ka di adi mo matipwelang tingiwat mo. Kaya't mun sa ti matibab Na, tunggal at damadamag mo, guraan nakakasta. Wan tanakababain. Sika ka na yung ti pagsasaritaan dagiti kalugaran. Anya ko matibibiyang ko kadagita at tao. Panunutan nga dalat na dagiti drivers ang makaawat iti sitwasyon dagiti pasaheros na. Saan da daw dawaten ti tulong mo? Isu adi ka agbalin akong trabida kunak na Nabasak ti pus mo iti Facebook bakit? Bayam, tapno basaan dagiti masaknan. Amuklatan ani na pahulita ti patamaam bakit? Ni Nana Paulita kan dagiti pada na akong trabida asaan ang makaawawat. Ay, na yan ayat ti kastoy ang mapaspasama. Wen nga rod, karkaro aro migrigat ti biag dito'y Pinas. Naimbag kumamat no saan akas ta ti aramiden dagiti kalugaran tayo. Nung naturad da, dagiti masiknan ko mati kasarita da. Ay, pudno launay. Saan kumaadagiti marigrigat apada da commuters titirtiraan da. Ngimmi na ti krudo. Iso nga agaapa mo ten dagiti tattao. Barking at the wrong tree da pa yan no daduma bakal. Si kamot gayam day tarosa. Wan, adala na patag ngayon lakad kaw. Apa di ka pa laglugan? Urayak ti sumaron no abiyahe. Mabuting kakadikin bakit ko?
Ay nawaw, saan mo't Apay kumangay nga agbutangak. Un ata mahilig amang ibabayin itipada na pasahero. Jak kayat ti apa kabsat. Isu asa anak latan nga agsasaaw. Aglugan ka kit din. Siya akong timang bayad iti pletem. Saanan kabsat? Nakababain mo't kada kayaw. Umay ka kit di. Di ka matanagan tadaak. Niyakan ay. Bantayak ni bakit ko. Tapnosan akong conformity sa usawang na. Ha? Dede, apay anapudot ti ulom. Tiko nam kaday kat jak nakita ti naramid mo. Ne. Anya ti kayat mo asawan ba? Ay napaw, agin di amo ka pa'y lang dita. No ni Rosa ti makagapo. Di ka kadi maasyan kadakwada. Ayawan bibiyang ko kadakwada. Maasyan ka kadagiti drivers. Ngam di ka maasyan kadagiti kalugaran tayo o marigrigat. Anya klase ti kapanunutan tayo ta? Agpudno ka man kanyak baltaw. Korso nadam ka di day arosa, ha? Ay nawa. Di mo man ikan iti dakas akay papananti panang tulong ko iti sa bali at tao. Imbes asumanao ka dita. Tulungam kit di da. Mabit man lang meluday. Anay ko, apay nga iguyo di tipuok ko nga eh. Ha? Nabasak timpos mo iti Facebook. Siya ka di ti patpatamaam, Ay nawaw, ada kada kayo anana. Da kayo matlaang ti makasungbat iti saludsudyo. Tanya ti kayat mo asaway na. No napasagidan kayo, talaga apara kada kayo ti posko nana. Bastos ka. Awan respetong iti bakit akas kanya. Amo yun no anya ti inaramid yun nana. Manon akalugaran tayo ti imbabain nyo. Gapula ang tasaanda akabaalan ti mangted iti sobra aplete. Ayag sardeng ka man. Amo yun no anya ti kasayaatan nga aramidin nyo nana. Saan ang masapul nga ibabain nyo dagiti pasahero nga eksakto aplete laang ti kabaalanda nga ited. Naa. No da kayo kat kabaalan nyo ti mangted iti sobra, aramidin nyo lata. Ngam di yo pilitan dagiti talagang awanan nana. Bayad ka. Urahin niyo ti supleyo, nana. Ay saan nun? Kukwa mo. Ha? Kukwa mo. Ngambag-bagam ni bakit mo. Ibagam asaan asumanao. Nung nagtao di ti puso yo ti sobrang itidyo kanyak. Awadag, nana. Yung no saan, isublik ti supliyaw. Kukwa mo kuna lang arudan. Di ka makaaw-awat mo. Sa dino ti Papa Namros, ha? Iti ayan ni Madam Olivia. Mapanak man manan makitagad. Kitain nyo no aglugan kayo iti tricycle. Ha? Ay nawaw, di mo ka di maawatan timbaga. Apay aya? No agpliti kayo, mangted kayo iti sobra, tapno saan asumadok dagiti drivers. Nay, agbaybayad akmat iti husto aplete. Wen, ngem awan mo ti pasobra na. Amoyo lang aruden ang imina ti krudo. Kasanaw, no awan agbiyahe gapo iti kinakuripot yaw. Ay na, saan kami ako ripot? Kan uray marigrigat kami laang. Baybayadan mi met ti husto aplete. Tadi mi met kayat amalugay dagiti drivers. Dayta akapanunutan nyo ti kagurgurak launay. Naa, no agsasao ka kat kasla nalalaing ka pa ngam dagiti drivers nga agpaspasada. Anya timbagam, ulit ang man. Imbaga na day takada kayo na Rosa? Well, nakaw. Talaga mat day di abakit. Ay, jakman amaw nakaw. Nagrigat lakit din ti biyag ti kaskada kami amarigrigat. Baybayadan nyo mat siguro ti husto aplete yun nana. Wan, ngam tila ang sakto aplete ti itad ko. Saan akon amang tad ititip taawan mo nga raud. Day tati saan amaawatan ni Nana Paulita nana. Kasla basol paikit day no saan akabaalan ti mangted ititip kadagiti drivers. Awan basol yun nana. Talaga laang kit di nga awanan panunot dagiti pada tayo a pasahero. Di da maawatan asaan nga agpapada ti estado ti biyag tayo. Hay, wan nga rod Naimbag ko nam ni Nana Paulita taada urayan na apaw iti anak na a profesional. Iso akabaalan na ti mangted iti sobra. Da kayo ngay makitagtagad laang.
Apaya kasta ti panagkitang kanyak melody, No lumabas ka, ay kay lumabas ka laang. Dakas ka di, nana? Ay nawaw, bastos ka Anyat ilablaban mo, Dagiti pasaheros ngayon babain nyo, nana. Anya? Amuyo, nana. Saan tayo nga agpapada iti estado ti biyag? No kabailan nyo ti mangtad ititip ka dagiti drivers, aramidin nyo. Saan nyo apilitin dagiti talagang awanan? Naimbag kada kayo ata da ururayin nyo apawit. Dagiti kalugaran tayo ngay makitagtagad laang. Ti panunutan tayo kumakat baybayadan dalat tamat ti plete da. Talaga laang adida kabailan ti mangtad iti sobra. Ay, di mo iramraman ti pawit amauawat ko, Panawan kayo, nana. Adapay na patag-alakad ko. Bye! Ti awanan bain a babaeng? Pudno mo tinaibaga na bakit? May saka magbaldaw. Ay na bakit? Maawatam ko mga minti sitwasyon, ti pada tayo a tao. Dagiti na duma a drivers tupay, man nakaawat da. Kagorgora ka launay baldaw. Gumura ka kanyak, no gumura ka. Basta siyak, pagsaya atam ti ibagbagak-bagag, agbalbalo kan. Kas na ko na ni Melody, saan tayong agpapada iti estado ti panagbiag. Ay, nawaw! Iti panawan ti krisis, akikinawatan tayo kuma. Laglagipan tayo asaan nga agpapada ti estado ti panagbiag tayo. Adda dagiti addaan, addamat dagiti awanan. No kabailam ti mangtad iti sobra, aramidam tapno makatulong ka. Ngam saan mo apilitan dagiti awanan, no saan da kabailan nga aramidan tikas iti aramidam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda man ang delivery rider nga agturong iti ayan darubi. Adda nangisit asupot nga igem na. Anya nga taday jay. Agsipsipot ka man ngaminon, di ta bakit? Ay nawaw, anya ter aramidon dito'y istur ko si Kabelo. Ikanak man dito sardinas. Tibayad mo nga Ilistang pala ang bakal. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Bayadam to Malugi ti istur ko no kanayon nga utangam dagiti lako. Wen, di ka madanagan, tadamot mulak anateng. No may lakok day jay, di adda kwartak. Makabayad aktuken ka. Anya akulay ti kayat mo. Red one no green. Day ta red latan. Bayadam tanay. Ati dugan ti listaam dito istur ko. Wen ka di bakit? Daanag mo na ya. Amok tagbayad iti utang ko niya. Bayada kon ti inalak amantika iti Lunes, Mari Jaja. Naimbag man ta na panunot mo ti agbayad mare. Wen tapno pautangan naktumanen, Mare. Katwan na mare. Ayun gayam, nakitam ka de. Ti anya, Mari Jaja. Agsasaruno mo ti order ni Ruby ang may deliver di tabalayda. Ay wan, nakitak day jay, Mare. Mahilig mo't gaya man day ta akaruba iti online shopping. Anya nga tati in-order na. Ay nawaw, jak amu Mare. Apay, agraman day ta ba nagkayat mo pa'y amamuan, Mare? Win taamangan mo't no. Si kakit di mo't, Mari Jaja. Saan masapul amaamuam no anya ti in-order na iti online?
Tanya kumangay ti bibiyang mo, mare. Awan matkit de, kaya't kula maamuan. Simang patmat gaya man ti order ko, tatang. In-deliver da itay bigat anak kau. Anya da gitaya? Ulas kan kurtina, tatang. Nawa. Tapay agimatang ka pa ilang. Kit adamot ti ulis kin kurtina tayo. Mano atawunan day ta kurtina, tatang. Kurtina tayo pa lang idi high school ak. Sa bagay bet kidi mayat ngagpaiso numasukatan bay. Kitaan nyo man numayat day ti adesinyo, tatang. Maibagay nga ta iti kulay ti balay tayo. Mabalinlat ta. Ang maguray ka man anak ko. Apay ka di, tatang. Basta mo't lang. Tidisin nyo ti kurtina ala ko ni Jaja karo ba tayo? Apay agimatang ka pa ilang iti online. Nalaklak ka ngamin iti online, tatang. Makatipidak no agurderak iti online. Abagan no da maibaga ni Jaja. Maawatan namot siguro, tatang. Amo namot ti kasasaad tayo. Saan tayo akabailan ti gumatang iti nangina? Tanda ni maibusan ti bagas tayo, Rubay. Ay nawaw, apay nga italaang nga ibagayo, tatang. Dapat may kindi maisaang Manungal daw pay. Makalawas siguro anak ko. Akita aktuman nga ron iti online. Ha? Adala ko na bagas aya. Adda, tatang. Adda nakasaritak idi na palabas a bulan. Ngam saan ko nga amo no isulat ta ti presyo. No iti ayan da Jaja nga iti paggatangam nga minay. Aguray pa, takita akno asino tinalaklak at tilakon na, tatang. Naskan nga agtipid tayo. Nang runa ita anangina ti krudo. Tani, nguminamat aminan. Na, aging sasakdo ka man ako nakon. Apay ngamin apakibyangan na kaya belo. Nakitam laeng nga ta nagturong ida Ruby. Anya nga tamanin ti inorder na. Dakkel ken madlaw anadagsen ka. Ay nawaw, masapol ang maamuam amin aya. No sa anak ngagbidot, bagas dayjay langay. Ipamaisangkid ti atensyon mo iti store mo. Saan ka tatay tagsipsipot ti paglaingam? Kaya't kula amaamuan no anya dayjay. Taapay nga agorder da pay laeng iti online. Kat addamet lakok abagas dito eh. Saan mo't amabalin apilitem ida agumatang di tay store mo no di da kayat bakit? Ay basta, agimbistiga itikas na. Kat maamwak ti pudno. Nye, mayat may gayam to yung bagas nga in-order mo iti online anak ka. Wenmat ngamin, tatang. Kasta ti bagas da Mariana. Mayat tanalukneng. Huwag nga raw. Kasla tayo gat-gatangan tayo dito store ni Jaja. Ngam nalaklakaday ta, tatang. Aya? 1,600 ti presyo ni Mari Jaja. Ngam no i-order iti online kat 1,350 laeng. Hindi nakatipid tayo iti 250 pesos anak ka. In-delivered na pa yan dito balay. Ay tatang. Isupay a maigatang iti asin wenno mantika. Gapoy ti kinarigat ti biyag ita. Kit masapol ang maibirok. Wen nga ro, tatang. Rumigrigat ti biag tayo. Karkaro manin ita ang imina ti krudo. Pudno launay, tatang. Saan meten nga umdas ti 500 atang dad iti may sangal daw. Karkaro lagi ti adda pamilya na Naku nayo pa'y, tatang. Siyak tupay nga awan anak ng asawa na kat pakurangak ti sweldok. Dagitan tulakit din adda anak na papaadalan da. Pasensya kayong tata. Kalkalpas ko laan nagdigos. Okay lang nakong. Itay kayo kadipay. Itay pa'y. Kunak lagi din nakaturo ka. Ay na, pasensya kayo manan. Anya nga minin ti umayo gatangan tata. Tinapaman. May saatado laang. Dualatan nakong. 120 pesos amin tata. At tibayad ko nakong. Ayun gayam. Anya di nadagsan nga in-deliver da ije balayo idi napalabas nga aldaw tata. Nadagsan nga in-deliver ta. Wan tata. At damat nakita. Tay sabi, bagas nga order ni Ruby. Bagas gayam dayjay. Paidam dagito at tao. Agraman bagas. I-order da pa yan iti online kat adamet lakok abagas dito istor ko. Dakis ti ugali da arubi. Anya a klase ti kapanunutan mo nga tatikas jay. Ay nawaw,
Apay ni Ruby. Imay gimatang ni Tata Sel mo dito'y istor ko itay. Kat na ibaga na anagorder da iti bagas iti online. Kahit anya ko maitakin ka. Hay, madi nga ro tiriknak iti naamuak lakay. Anya. Amu damat nga dalakok abagas. Ngam apay anagorder da pay laang iti online. Ay na, choice damot na aday ta bakit? Ang mga nunalaklaka ti in-order da iti online. Oo, amu ka. Di dala kaya ti gumatang iti istor ko. Tamabuteng danu bumaknangak. Ha, paidam dagita at tao. Saan aga puta di daging matang iti store mo kat ibagam mutin apaidam da. Amangan mut no agtip-tipid dalaang bakit? At to yung tigat-gatangam nga asin, Mari Leonor. Agyaman nak, Mare. Mabit lang, Mare. Di ka pa'y pumampanaw, ah. Apay ka day, Mare. At da ibagakin ka, Mare. Among ka di, nakasaritak ni Tata Sel mo idi na minsan. Kit na ibaga na kanyak, anagorder da iti bagas iti online. Kat, anya kumaitakin ka, Mare. Siyempre, maditirik nak, Mare. Amumit ni Ruby nga adda istor ko. Adda bagas alako. No apay akay kayat na paylaang matigumatang iti online, ngam tigumatang iti lakok. Amangan mo't no nalaklaka iti online, Mare. Ha, kasta ti kapanunutan dagiti taktao adida kayat nga umasenso ti padada a tao. Imbes a suportaran da ti kaaruba da, saan tapaidam damit? Saan mo't siguro akasta ti makagapo, Mare? Among mo't a krisis ita. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. No anya ti adda, isaw ti yan anay tayo. Nagawidan ni Kumarin Leonor. Nagawi din ang itaypay. Nasayat mo't nga rut ano kasta. Apay. Apay ano sa hapon nga istorya ti bagas nga in-order ti karuba tayo ti online. Wala, tamadi nga ro dirik na. Dahito'y mo't nga tao. Simple abanag pagbali ng mga iso. Jak nga rod maawatan no ape amasapul nga aramiden na tikas jay, kat adamat lakok abagas iti istor ko. Amumat siguro ti kunada nga agtip-tipid bakit? Ha? Naimbag kumaano saan da nga ipakpakita kanya? Saan akas tatag negosyo bakit? Adda nga adda ti kakumpetensyam. Iso asaan ko mga agsakit tinakam mo kadag iti kalugaran tayo no iti sabali ani kusyante ti pagkatangan da. Naimbag abigat mo, Mari Jaja. Anya tigatangam, Ruby. Adala ko mga itlog, Mare. Ay nawaw, di mo makita day taaya. Ayun, pasensya ka na. Manaw tigatangam. May sa dosena ko, ma. Itaman pa'y asaan mo nga in-order iti online ti may sa dosena nga itlog. Anyat kayat mo asawan, Mare? Ha? Ay, awan mat kiti, Mare. Sige, mabit lang ta isupot ko ti itlog agat gatangam. Ma'am, no niya ti istoryahin ni Jaja may papankin ka, anak ka. Anya nga istorya day tatatang. Tay may papan iti panagur-order mo, iti online Apay ka no, tatang? Saan mo ka no akayat nga umasinsaw? Iso apay idam ka. Ay, nawaw. Imbaga na day ta. Isumit istorya dagiti marites akalugaran tayo. Ultimo bagas ka no kat order mo iti online. Gapo, tanalaklaka iti online, tatang. Saan tayo abak nang? Isuanas ka nga agtipid tayo. Day, tato saan da maawatan? Maawata kon. No apay akas jeti pan nakisarita ni Jaja kanyak. Idigim matangak iti itlog iti istor na. Nasakit lakid di tinakam na king ka. Saan aki napaidam ti kasding ar-aramidak, tatang? Agtip-tipidak laeng. No saan na maawatan day ta? Isuti ayan ti parikot, tatang. Agraman pa nag-order ko iti online. Isyo kong kwa na. Wen, Mare, mangituludak to dito istor mo no agapit kami manan. Nay, ad naman yung limabas ang motor. Siguro, parcel manin ni Ruby ti i-deliver na. Iti ayan darubing agpaiso ti pagturungan na, Mare. Makitang ti ugali day ta akaaruba. Ha? Talaga apaidam, sika. Saan mat siguro, Mare? Si kakit di mat? Anya saan kat no iso ti makita kan kwa na? Ay na, Mare, di mo ngamin ikan iti kay papanandag iti makitkitam, ta si kamot laang ti masikuran no kasta ti aramidam. Mala, agpakada akon, Mare. Ang mga nuan niya pa iti pagturungan da ito'y asaritaan ta.
Ayan tidas pantayaw. Apay tidaspan. Ano man manay. Agsagadak man iti paraangan lakay. Ay no, kasagsagad mo lang itay. Addaman nga rudnat nag-abulbulungan. Amok sipsiputan manin ti karuba tayo. Tata nakita man nagturong itayanda. Irwar mo ki din tidas pan dita. Agawaan. Day tangamin manin. Aging sasagad ka man ako nakong. Ay aglisi ka man dita. Nagadulaki din asasawam. Di mo ki di irwar tidas pan. Inya manin dito in-order mo, anak ko. Mausar dito'y balay, tatang. I-order mo mit amin ito online. Wen ada supplier ko ang mapagtalkan, tatang. Quality dagiti ipawpawit na nga order ko. Kanalaklakapay ngam tila ko da iji sentro. Nung makita ni Jaja dayta, sigurado nga damanin ibagana. Hay na, tatang. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Basta siyak, praktikalak laang. Ning, kita ang manak ko. Agin sasagad man ang tiloko. Agsipsipot laki di daytay. Agraman kalsada kat sagadan na mutan. Nadalang imay nag-deliver dito yung balay. Agin sasagad man. Uray sa anda batog kita. Pakisagsagad na mutan. Ayaban nyo kit di ata iraman na asagadan ti batog tayo, tatang. Anya ti gagaram aya. Gumatang ka, no? Sa anak nga imay tapno gumatang. Ay nawaw, no saan ka agumatang? Anya ngay nga road, anya ti maipaay ko kan ka. Adala kayat ko nga ibagakang ka. Tapno inton sumarunong agistorya ka kadagiti padam amarites kat husto ti may istoryam. Amok ama ditiriknam, tamahiligak nga gurder iti online. Amok matlaang asarsaritaan nak, ibagbagam apaidamak. Ha? Praktikalak laang atao, iso ano ada makitak analaka iti online kat agurderak. Ngam saan mat akanayon, taadala tamat dagiti gundaway agumatangak dito'y isturmo. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya. Ay di ka nagpalawag. Agpalawagak atap no malawlawagan ka. Tapno di mo is-istoryaan apaidamak. Saan aki napaidam ti kastoy nga aramidek. Kaya't kulang ti makatipid, takurkurang ti matmat gedak. Nalawlawagan mo't sigurong ti panunot mo anya, bakay? Agtal na ka man, Belo. Apay nga main, agsakit tinakam mo no kayat ti karuba ti agorder iti online. Ay nawaw, nalakalaang kan ka ti mangibagay ti kasna. Ngamin, saan asika ti agnegnegosyo? Di ka man nagkalintigan, bakay? Ay nawaw, ipadas mo ti agistor. Aramidem ti kas iti aramidem. Iti kasta, marik na ti marikrik na ita. Sensitibo kalaunay. Ibagbagak lang ti pudnoan niya. No kasta ti kapanunutam, saan mo abagay tag negosyo? Anya di nakitak nga in-deliver da ijay balayaw, Mari Leonor? Ha? Ay kwa? Awan day jay, Mari Jaja. Ay nawaw, kasanoan na ibagam nga awan, kat adda nga rod nakita. Amangan wag sakit tinakam mo, Maray. Di mo ibaga ang mahilig kamitin nga agorder iti online. Kinapudno na, inpadas kumat, Maray. Nalaklaka nga men, tinakitak iti online. Ha? Agpada kayo iti dayjay arubit. Ay, pangasim Maray, tadinak kumaguraan. Ay, agpada kayo ken Ruby apaidam. Diyo kayat asuportaran ti negosyo dagiti kaskanya. Saan apudno dayta, Maray? Di ka agdanag. Tainton maibus ti pangkusina may. Gumatangaklat ta dito istor mo. Ay saanin? Uray di kan gumatgatang ditoy. May sakamat at traidor. Inaramid ko laang tikas jay, takayat ko ti makatipid, Maray. Pumanaw kan iti sangwana. Mabusurak launay kan ka. Anya ngay, manumatan ti gumatgatang iti store mo. Wan nga rod lakay. No apay nga nga apaam ida. Wana tagorder damatan iti online. Saan mo't nga amin kat orderan da iti online? Gumatang dalat tamot iti store mo. Basta, maditirik na kadakwada. Ay nabakay, saan nga min ama iparbengap apaam lagi ti karuba tayo a customer mo? Kas kadata, marigrigat mo't laang dagita. Saan ta ida mapabasol no agbirok da iti nalaklaka? Ti panunutom latta kumakat gumatgatang damot iti lakom. Wana ngam order da iti online. Bakit? Kas negosyante, natibgar ko matipakinakam mo. Di mo apaan dagiti customer mo no nag-order da iti sa bali.
Di mo panunutan na paidamda. Panunutam latan akurang ti kwartada. Iso ang nagbirok da itinalaklaka. Mala, wunin. Aramidam timbaga. Iti kasta kit awanan ti pagsaksakitan tinagam mo. Aklo nam anormalan ti kasta no agnig-negosyo ka. Ay, nawaw! No saan asika tinagurderan winugim matangan ti kaarubam, di mo idaap-apaan. Laglagi pam akas negosyante, normal laeng nga adalat tamat kakompetensyam. Aramidam kit di ti rumbeng, iti kasta, sublianda ka dagiti customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.